Pozdrav dragi moji, evo me s vama danas u jednom videu i to na vašu inicijativu. Znači, ne bi snimala ovaj video, Bog i ja znamo da ne bi, da nisam dobila 124 vaše poruke u inbox na mojoj Facebook stranici sa jednim pitanjem zašto više nema videa. Eto, ja sam s vama provela neko vrijeme, zaradila sam i neki novac na YouTube-u i družili smo se lijepo i nekako ste vi meni kao nekakva moja šira porodica, zaista vas 15.900. Rekla sam u svim mojim vidima, ponekad zaluta netko onako nepozvan, ali i njega mi brzo smirimo. Uglavnom, družili smo se jako lijepo i nadam se da ste vi od mene nešto naučili i ja od vas. I rekla sam vam u zadnjim videima da ću snimiti nešto kad me onako nešto kao jako podbodi, da ću snimiti neki video, ali zaista na ova dva događaja koja su se dogodila ja nisam imala što reći, jednostavno, nisam imala, nego vidim da nekakva priča nema smisla. A kad priča nema smisla, onda ja ne volim ni pričati takvu priču. Puno pametniji ljudi nisu, jako puno je bilo videa i svega drugoga na ta događanja i ja nisam izvukla ništa što bi me utješilo, iako nisam direktno pogođena osim s ljudske strane, direktno pogođena s ovim, ali nisam našla ništa što bi me utješilo i pokazalo mi neki put. Svima vama koji koristim ovu priliku da svima vama koji ste izgubili ova dva tragična događaja u Srbiji, izgubili svoju djecu, svoje najmilije, moje iskreno suosjećanje, moja sućut, moje saučešće, a ne znam ni što će vam. Što će vam to moje saučešće? Što ćete sa njim? Što ćete sa njim uraditi u tom svom teškom bolu i tugi? Zato sam i razmišljala da nema nikakvog smisla da snimam video i da kažem bilo što o tome, jer nema se što pametno za reći, jer kad oružje progovori, riječi su suvišne. Treba govoriti puno prije nego što oružje progovori. Eto, to je možda jedino pametno što ću reći. Ali, isto tako, u jednoj noći prije 2 dana, znači u jednoj noći sam sanjala 2 puta isti san. I rekla sam sebi sama, sjećate da sam vam pričala neke svoje snove, rekla sam sebi sama da nećeš sve govoriti svoje snove više na YouTube-u ni nikome, ali ovaj put ću ispričati samo detalj iz tog sna i ispričat ću vam kako se poklopilo nešto dalje. Da se nije dalje poklopilo, ne bi vam niti ispričala. Znači ovako, sanjala sam da mi kaže netko, ne znam je li to glas ili nešto, uglavnom čula sam da neko kaže pogledaj snimak vidjelica iz Međugorja. Pogledaj snimak vidjelice djece iz Međugorja, djece vidjelica iz Međugorja. Tako nekako u tom smislu sam ja skontala da trebam to pogledat. Nije mi se reklo ni gdje, ni kako, ni zašto, ne tako samo kao pogledaj. I probudila sam se iz tog sna, bilo je negdje oko 5 ujutro i onda nisam uspjela taj san dobro ni skontat, kako bi mi u Bosni rekli, pa okrenula sam se na drugu stranu i zaspala i ponovno sam nastavila sanjati isti san i ponovno sam čula glas da pogledam tu probudila sam, bilo je negdje 7:10 i ustala sam, skuhala sebi kavu i pogledala sam snimak te djece vidjelica iz Međugorja. Ništa drugo vam neću ispričati o tom snu, jer sam rekla sam da ću snimat videa. Kad me nešto podbode, odlazim u Austriju 4.6. pa eto, ako nađe nekakav tamo lijep ambijent, snimit ću vam pokoji video i tako da znate što se sa mnom događa, ali zaista nemam bolje pričati, jer kažem vam, ja nemam problem reći da puno pametniji ljudi ne mogu razriješiti ove naše situacije u kojima se nalazimo i puno pametniji ljudi nemaju što reći onda da gura se među te nekakve pametne, nemam snage, ali da nisam ovo sanjala, ne bi sad ovo ispričala, pa ću se osvrnuti na ta događanja. Kako bi počela od početka? Kaže, prvo ću se dotaknuti ponovno motivacijskih govornika. Tih budaletina, ja ih tako zovem jer sam ljuta, jer moram tako nešto reći, da ne kažem nešto što bi bilo puno gore i vulgarnije. Znači, tih budaletina koji kažu svi su u pravu u svojoj realnosti. Kaže, svi su ljudi u pravu u svojoj realnosti. Kaže, djeca imaju svoja prava. Kaže, kad ti dijete, ovako savjetuju mlade mame, kaže, kad ti dijete plače sat vremena, kaže, brate mili, pusti ga da plače još sat vremena. Nek se dijete isplače, jer dijete ima svoja prava.
Napominjem sve vas koji odgajate trenutno svoju malu djecu, da ja zaista vam držim fige da odgojite čestite ljude i da znam i priznajem vam da vam je puno teže nego što je to bilo nama odgajati djecu. Ja sam jako sretna što sam stara i što sam svoje dijete odgajala u nekim drugim vremenima i što danas imam jedno normalno biće. Moje dijete kad je bilo malo nije imalo nikakvih prava, osim pravo da spava kaki, da se mazi pazi, da ponekad dobije pljuskicu po guzi, kad plače bez veze. Kad je malo porastao, onda isto tako, kad je plakao bez veze, onda sam ga pitala zašto plače. Onda sam rekla, ajde kaži majce zašto plačeš, što je razlog da plačeš. Znači, pitala sam ga uvijek za razlog i tako sam i dalje nastavila da ga pitam kad god je imao sjeno na licu jer imao jedinicu u školi. Bilo je situacija kad je imao i po 5 jedinica u školi pa ih je sve ispravio i ništa od toga nije bilo tragično. I to dijete nekako kao malo nije imalo nikakvih prava i odraslo je uskroz čestito biće. I svima vama želim da djecu odgojite bez njihovih prava, da postanu kvalitetni ljudi. Jako je lijepo kad djetetu dadnete pravo da, brate mili, kad plače, da se dobro isplače, pa kad uđete s njim negdje u trgovački centar, pa sjednete s prijateljicom na kavu ili kad ga vodite u tramvaju ili kad ide liječniku, ali osim ako ne plače, da ga nešto jako boli pa radi toga plače, onda je to jako, jako lijepo gledat kad dijete vrišti, kad dijete dobiva fraz, kako bi rekli, od plača, od obijesti, kad dođete negdje u kafić pa gledate ženu koja sjedi sa prijateljicom i tipka mobitel, a dijete ruši sve pred sobom i vrišti, koliko ga glas nosi vrišti, toliko histerično traži da mu se ispuni nešto što ni samo ne zna što traži. To je jako lijepo za vidjeti jer to su dječja prava. Ne smijete rušiti dječja prava. Nadam se da ste skontali što sam vam rekla. Isto tako, kaže, u svojoj realnosti su svi u pravu. Čak je ona Made in Split, da joj ne spominjem ime i prezime, jer neki su jako puno zaljubljeni u nju, pa odmah reagiraju, skaču mi odmah u oči. Ona je čak rekla da su i oni koji se zabijaju u tornjeve u svojoj realnosti u pravu. Nema sramote, svi su u pravu, udaj se 100 puta, hodaj gola, prdi okolo kad hodaš, radi, sramote nema, sve je dopušteno, jednom živiš, sve ti je dopušteno, ne daj svoja prava, ne daj nikome da te gazi, nema nikakve sramote. To je današnja realnost u kojoj su svi u pravu. I zato sam ja 100 put ponovila i ponavljam i dalje, sve vaše meditacije na koje vas tjeraju, ja ne govorim o tihovanju u molitvi. Na sve te meditacije na koje vas nagovaraju, to vam je put za zatvor ili za luđačku košulju. Ne daj Bože da se obistine moje riječi, ali evo, ovo, koliko vidimo, sve nekako dolazi, sve čega sam se bojala, sve to sad gledam po portalima. Sve jednostavno gledam po portalima. Znači, u školi je jedno dijete koje je u svojoj realnosti bilo u pravu, zavilo sve porodice, zavilo ne znam koliko porodica u crno, zavilo skoro cijelu naciju u crno, dogodilo se nešto što ljudski mozak ne možeš milijun puta da se tražiš zašto ne možeš naći, zašto je to. Jednom je rekao patrijarh Pavle, molit ću vas, sve vas koji ćete ostaviti komentar ispod ovog videa, molit ću vas da ostavite pristojne komentare. Kad spominjem fratre, kad spominjem Međugorje, kad spominjem patrijarhe, bilo koga da spominjem, molim vas da na ovom YouTube kanalu ne pišete poruke uvredljivog sadržaja. Nemojte vrijeđati nikoga, nemojte se svađati ni sa kim. Idemo probati biti odrasli ljudi koji će nešto iskomentirati ispod ovog mog videa, da oni koji to budu pročitali nešto nauče. Najlakše je sjest i napisati uvredu i bezvezariju. To nikome ne koristi. Znači, rekao je patrijarh Pavle, jednom je rekao patrijarh Pavle, kaže, kod nas ima jako puno siromašne dece, kako on govori ekavicu. Kaže, jako puno siromašne dece
kojoj roditelji nemaju ništa drugo za ponuditi osim novca. Kaže, to su najsiromašnija deca. Ako mene pitate, slažem se. Lijepo imate novac, lijepo ispunjavati svoje djeci želje, ali ako nemate ništa drugo osim novca djeci za ponuditi, bolje da nemate djecu. Kažu da su ovoga su malog, vratit ću vam se ja na svoj san i na nešto što ću vam ispričati, pa ću napraviti poveznice oko tome. Što se tiče ovog malog, što mislite, da li bi ovaj mali poubio djecu? Ovako ću vas pitati. Da li mi možete naći bilo koji slučaj da netko tko ide u Međugorje, u Fatimu, u manastir Ostrog, da li ima zločinaca koji su stalno obilazili manastire, obilazili ukazanja, da li su ukazanja jesu ili nisu, da su obilazili ta ukazanja i da su postali ovakve ubojice ili zločinci? Ja nisam našla, probala sam tražiti, vi probajte. Da li bi život ovog malog Koste bio drugačiji da ga je otac odveo u manastir Ostrog umjesto što ga je vodio u Streljanu? Kažu, sad se prepucavaju oko toga da li je Kosta bio maltretiran ili nije bio maltretiran. Vjerojatno je. Kaže otac da je znao da je bio maltretiran. I šta je uradio otac kad je znao? Nije ništa. Sjećate se kako sam jedanput ispričala sam vam u jednom videu kako sam srela, kad sam išla pješke na jednoj livadi sam srela djecu koja gađaju kamenjom vrane. I onda, bili su to djeca možda negdje prvi, drugi razred osnovne škole. I onda sam ja došla blizu njih, bilo je njih 1, 3, 4. Onda sam došla, snimila sam o tome video. Došla sam blizu njih, počela sam ih štipat za ruka, onako. I tu dobro ih štipat, onako. Trk. Ne da ih sad ozlijedim. Kaže, nemoj me, kaže, boli me. Kažem ja prvo, što gađate vrane? Kaže, zato. I sad ja njega štipka. Kaže on, nemoj me štipat, kaže, jer me boli. Ja kažem, jel ti znaš da nju isto boli kada je pogodiš kamenom? Još gore nek to kad te ja štipam. Sad on mene onako gleda s onim svojim mudrim očicama. Kaže, ne boli. Ja kažem, boli. Nju isto tako boli. I kažem, hoću se nešto dogovoriti. Vidiš kad ja tebe štipnim kako te boli, tako isto vranu boli. Hoćeš li dalje gađati vranu kamenjem? Kaže on, neću, kaže. Kaže, hoćeš da ti dam novca da skupiš sladoled? Kaže, imam novca, ne treba, hvala. Kaže, neću ja sigurno gađati vrane iako mi ne daš za sladoled. Znači, otac od Koste je znao da ga djeca maltretiraju. Djeca mala znaju biti jako okrutna. Što je on uradio? Nije ništa, samo je znao. Vodio je sina u Streljanu i učio ga dobro gađati. I ostavio oružje na dohvat ruke da on može sve to riješiti, ako nikako drugačije ne uspije. Znači, što bi bilo recimo da se otac od Kose je sastao sa njegovim drugarima koji su ga maltretirali, koji su mu govorili da je štreber, koji su recimo njegove dobre ocjene. Ako je sve ovo istina što se piše, ja govorim sad tako kako se piše, što su nam rekli kako je zašto urađeno. Da je on sastao se sa njima i da je on pitao njegove drugare. Ja bi skupila sve te njegove drugare, 5, 6, 7 i Kostu zajedno, otišla bi s njima na picu. Odvela bi ih na picu i pitala bi zašto to jedni drugima rade. Zašto? Zašto je netko štreber ako ima sve petice? Zašto je nepopularno imati sve petice? I zašto si ti manje vrijedan ako nemaš sve petice? Možda da su pojeli nekakvu, ovo je sad sve moje možda. Sad ja pametujem ko svi ovi drugi prije mene. Ali eto, ja bi možda napravila tako. Možda bi ga radije odvela u manastir Ostrog i obišla te Bane Srbija bogata manastirima. Tamo sigurno ne bi naučio ništa loše. Ako ništa drugo naučio bi da oprašta. Da oprašta, a ne bi tražio svoja nekakva prava. Kako kažu motivacijski govornici, djeca imaju prava. I sad naša djeca od tih svojih silnih prava, ona se guše u pravima. Ona su zagušena svojim pravima da više nemaju put. Njima su putevi, njihovi su zatvoreni sa pravima. Zakrčeni su im, ne mogu put naći ni izlaz od prava koja su dobili na ovakav ili onakav način. To je moje poimanje ove tragedije. Ne daj Bože da se nikada više dogodi, kažu. Učili su nas u Jugoslaviji kad su pričali nam o logorima smrti, pokazivali su nam sva ona klanja, stalno su ponavljali jedno te isto i govorili su nam da je to razlog da se nikada više ne ponovi.
Pa je došao jedan drugi rat u kome se to strašno ponovilo, ne daj Bože trećeg rata, ponovilo bi se još 5 puta strašnije. Ne bogohulim, ne prepadam nikoga, ali činjenice su prosto, nažalost, na mojoj strani. Znači, ništa se ne može pokazivati zato da se ne ponovi, nego se mora raditi posve nešto drugo. Znači, vraćam se sad na moj san. Vraćam se na još nešto. Kako kažu današnja djeca uglavnom rade probleme djeca koje roditelji nemaju ništa drugo ponuditi osim novca. Ovi drugi nemaju vremena za takve gluposti jer se bore za opstanak vlastitog života. Bore se za neku bolju ocjenu tamo negdje na nekakvoj periferiji u školi koja je udaljena od njih 7-8 km u jednom smjeru. Znači, uglavnom djeca koje roditelji osim novca ne ništa drugo ponuditi, uglavnom upadnu u takve nekakve probleme. I možda ne bi bila toliko ni velika tragedija da oni sa svojim tim silnim pravima koja su im prezentirali svi ti motivacijski govornici ili ne znam ni ja tko preko interneta, da oni od tih svojih silnih prava ne unesreće samo sebe, nego zaviju u crno po 30-40 porodica, kao što je bilo sad slučaj sa ovome. Što će ona majka iz Mladenovca, što će ona koja je i majka i otac koji su izgubili sina i ćerku u minuti, i što će njima, govorim sad o ovom drugom slučaju, što će njima moje saučešće, što će njima priča predsjednika države, što će njima sve to, što će oni sa svim tim u tom svom teškom bolu. Osim što mogu pohraniti sebi u dušu nekakav osjećaj, nekakvu vjeru u ponovni susret, da ih možda to održi do onog trenutka kad trebaju otići sa ovog svijeta. Ništa one nemaju od našeg ni saučešća, ni sućuti, od bijelih ruža, od postova srce drapajući na YouTube i tako dalje. Riječi su potpuno suvišne kad oružje progovori. Treba stalno govoriti da oružje ne govori, a kad ono progovori, onda riječi postaju potpuno suvišne. Znači, navedite mi jedan primjer, da li je netko tko ide u Međugorje, koji ide u Ostro, koji ide u crkvu, koji ima nekakve elementarnu i podršku od obitelji i nekakve uobičajene ljudske stvari. Da li među takvim ljudima ima ovakvih kao što se dogodilo sad u ova dva slučaja. Eto, ako imate, ja kažem, ja nisam uspjela naći. Vraćam se na moj san, 17 minuta mi je prošlo, vraćam se na moj san, zašto sam vam ispričala ovaj san i zašto sam ja, ja sam snimila o Međugorju, bila sam ljuta na onu vidjelicu dole, što je na moru zagradila nekakvu svoju plažu. Rekla sam, ako ti se ukazala Gospa, bila sam jako bezobrazna, rekla sam, jer sam bila ljuta na nju, ako ti se ukazala Gospa, onda ti je valjda rekla da ne smiješ krasti. I tako da sam ja puno put omalovažila to ukazivanje Gospe iz Međugorja. Sada se curikam i sada povlačim sve te nekakve svoje riječi. Povlačim ih natrag zato što sad više ne mislim tako. A zašto ne mislim tako, uveliko je doprineo ovaj moj san. Znači, usanjala sam da trebam pogledat lica djece vidjelica u Međugorju. Našla sam, imate iz 81. snimak djece u Međugorju i pažljivo sam pogledala. 81. godina, vrijeme komunizma, vrijeme milicije, kad smo se svi bojali te milicije, možemo mi glumiti da se nismo bojali, ali pričala sam ja o Šljuki, milicajcu iz mog sela koji je prvo te istuče pa te onda pita što se skrivio. Znači, mala djeca dole u Hercegovini kažu da im se ukazala Gospa i onda su tu djecu u policiji ispitivali, dugo su ih ispitivali, ko vas je nagovorio ovo, ono. Na kraju su djeca ostala dosljedna da su oni zaista pričali sa Gospom da im se Gospa ukazala i onda su djecu snimali. Jedan takav snimak postoji. Postoji jedan takav snimak u kojem sam ja gledala i ako želite, pronađite ga, znači ukazanje je Gospe bilo 81. godine, pogledajte izraze lica te djece i kad pogledate izraze lica djece, recite mi šta ste vidjeli. Ja sam po njihovim izrazima lica promijenila potpuno svoje uvjerenje. Nikad nisam taj video pogledala. Nikad do sad. Dok mi nije rečeno da pogledam. Valjda zato što sam bila toliko protiv. Ja sam rekla da ja
sanjam znakovite snove i neću svoje snove pričati. Još puno toga sam ja uz ovaj san još usanjala, ali neću, ovo samo pričam zato što se sad ovo dogodilo i zato što sam dalje nešto našla na YouTube-u. Znači kad sam to pogledala, ja sam rekla, Sajo, uvijek ideš onako pred rudu, trebaš prije razmisliti nego što ćeš nešto izjaviti, osobito što ćeš izjaviti nešto što ostane ovako javno da se čuje. Više ne možeš to više pobiti, ali dok si živ možeš nešto demantiraš i možeš se preobraziti, možeš jer. I Bog isto kaže, otac se raduje razmetnom sinu kad se vrati, a ne, i Bog, Isus je gledao na grešnike. Ne šta raditi prema ljudima koji su bili ispravni, koji su radili sve kako treba, nego radi nas grešnika je on tu. On uskrsnuo i uzeo naše grijehe. Sad, dalje sam malo, kako sam to pogledala, taj snimak, tako mi se otvorio dalje snimak. Otvorio mi se dalje snimak za nešto na kanalu na YouTube-u. Opet kad dirate nešto Gospa, ukazanje, ovo ono. Došlo mi je pod ruku mi je došao jedan klip na YouTube-u gdje Jim Caviezel, to je glavni glumac u filmu Pasija. Glavni glumac u filmu Pasija, vi koji ste gledali znate o čemu se radi, film je jako težak, nije za gledanje, ali ja sam ga pogledala čak 2 puta i nije mi žao što sam ga pogledala, tako film je jako dojmljiv. Mel Gibson je režirao taj film, Jim Caviezel je glavni glumac. I on priča, sad pazite kako se to poklopilo, znači ja sam sanjala ovaj san, pogledaj ta lica djece. I on priča ovako, kaže, on je išao na misu, onako svake druge nedelje otišao na misu radi svoje žene koja je bila jako veliki vjernik, i on je samo iz ljubavi prema njoj išao na misu, inače nije Bog zna šta, bio nekakav vjernik. Ali kaže, žena je njegova pričala o ukazanju u Lurdu, o ukazanju u Fatimi i tako dalje, Gospe, i on je sve to njoj opravdavao, ona u to čvrsto vjerovala, i onda jedne prilike 81. godine njihov fratar u crkvi u Americi je rekao da su u Hrvatskoj rekli da se u Međugorju ukazala Gospa i da je to čista laž. I on kaže, fratar je rekao da je to laž i ja sam stavio točku. Laž. Slagali su Hrvati i gotovo. I više nisam tome poklanjao pažnju. Međutim, njegova žena je dalje to, kako je bila veliki vjernik, ona je dalje klikala te nekakve iz Međugorja ovo ono, i ona je njega molila da odu u Međugorje. I on njoj za ljubav, kako je išao u crkvu njoj za ljubav, on njoj za ljubav dođe u Međugorje. I u Međugorju on ima plan. Ivan, misli da se zove Ivan. Taj dječak kome se ukazala Gospa, sad ne znam koje godine je bio glumac, samo nisam sad to nešto skroz proučila. Uglavnom on kaže, ja sam se približio tom Ivanu i zamolio je tog Ivana, može li on, jer otišao je u Međugorje da upozna te ljude djecu, sad ali su već bili narasli, koje godine je to bilo, da upozna ih i da on sjedne s njima na dan ukazanja, da on sjedi kraj tog Ivana. I onda je rekao, Ivane, mogu li ja kraj tebe tu sjediti kad bude ukazanje, da i ja vidim Gospu. A on je rekao, možeš sjediti kraj mene, ali ja ti ne mogu srediti da ju vidiš. Ali ti sjedi kraj mene pa ne znam što će se dogoditi. A on kaže, ja sam imao plan, ja ću sjest kraj Ivana i neću gledati uopće jer ja ne vjerujem, to je laž. Fratar je rekao da je laž, ja u to ne vjerujem, ja ću sjest kraj njega i gledat ću njegovo lice kad mu se ukaže i da li mu se ukaže Gospa. I onda kaže, ja sam gledao u njega i kaže, na njegovom licu, u trenutku kad su djeca kao rekla da je Gospa došla, na njegovom licu, kaže, njegovo lice se transformiralo u takvo blaženstvo, kaže, da sam ja pomislio, Jime, ti jesi glumac, kaže, ali mali, ako ti ovo lažeš, ti ćeš osvojiti Hollywood. I kaže, onda sam zažmirio i rekao sam, Gospe, mi daj nekakav znak, daj mi bilo što. Ja ovo pričam kako je čovjek ispričao, ako laže on na YouTube, onda lažem sad ja ovo vama. Kaže, Gospe, daj mi nekakav znak da si ti tu. Daj mi reci da je ovo točno, da je ovo istina što se događa. Daj mi nešto. Kaže, nije mi se ukazala Gospa, nisam vidio nikakvu svjetlost, nisam vidio Gospu. Kaže, ali tog trenutka me preplavilo takvo zadovoljstvo, takav blaženi osjećaj, takva nekakva ljubav u kojoj mi je sve bilo ravno, u kojem sam imao osjećaj da sve što mi se sad narednim danima treba dogoditi, da će se dogoditi toliko dobro, da neću moći podnijeti toliko dobrote.
I kaže, pogledao sam u svoju ženu, nisam ništa rekao, samo sam rekao sebi sam, to je to, ja vjerujem. Nakon 3-4 dana, zašto povezujem, rekla sam, rekli su mi pogledaj, možda zato što sam snimala bar 2 videa protiv ukazanja Gospe u Međugorju, protiv tih kao da se žele nešto namaknuti ovo ili ono, možda zato, nemam pojma. Imam čudne snove i jednostavno neću ih više dijeliti. Neću ih više dijeliti da nije bilo ovako da se nisu poklopili, jer ja meni se nikad niko nije ukazao, ni došao mi, ni nešto mi rekao. Nisam vidjela svjetlost ni tunele, ništa, nisam vrijedna toga. Uglavnom, on je nakon 2-3 dana, dok je boravio u Međugorju, Mel Gibson ga je nazvao, poslao mu scenarij filma Pasija i on je glumio glavnu ulogu, glumio je Isusa u Pasiji. I nakon toga i onda je ispričao, možete to naći na YouTube-u, onda je ispričao to kako je glumio, kako je osjećao kompletnu muku. Imao je tamo ono bičevanje i kaže, kad on okrene leđa, onda imaju sa strane ona neka željezna vrata na koja ovi kad bičuju njega kao udaraju o tim vratima, normalno to je film. Udaraju po vratima i kaže 2 puta se bič oteo i opalio ga onako po leđima, da je on osjetio 2 puta. Ono su bile gore one nekakve zakivice koje trgaju ti. Tako da je 2 puta osjetio bol tog biča i kaže da je ga, kad su ga gore uspravili na križ, da ga je pogodio grom, a ostao je živ. U međuvremenu, samo sitne detalje ću da ne prepričavam čitavu njegovu priču. Uglavnom kaže, kad su ga dizali gore, kad su improvizirali raspeće, kad su ga dizali na to, on je iščašio lijevo rame i proživljavao je takvu nekakvu bol. Ali kaže, ja sam je proživljavao sa takvim zadovoljstvom. Tu nekakvu istinsku bol da on sebi ufuro, kako bi u Zagrebu rekli, ufuro sebi u glavu, da je on Isus i da on trpi tu svu njegovu muku. I kaže da ga još na tom križu uspravno gore pogodio grom, ona oluja kad je bila, da je ga gore pogodio grom i da je ostao živ. Mislim, Jim Caviezel, glumac, ispričao čovjek, nije Saja izmislila. Kaže, otac sam ja, kaže, otkrio Melu Gibsonu kako je Mel Gibson onako stiljiv čovjek i kako voli psovati i kako je opsovao nešto pred njim. Onda je, kaže, ja sam pogledao u njega i rekao sam mu, ne uzimaj uzalud ime oca moga usta. Kaže, on je se nasmio, kao to je došlo ispalo kao nekakva zeza na filmu, kaže, on nije ni znao da ja to govorim čisto iz duše i potpuno tako kako osjećam. Kaže, ja sam to potpuno ozbiljno mislio. I još je on održao takav nekakav govor koji je zadovoljstvo pogledati. Pogledajte, rekla sam, Jim Caviezel, pogledajte ga na YouTube kod nekog novinara kao gost, kad priča o svemu tome. Znači, on je gledajući u Ivanovo lice, kad je stajao kraj njega, on je gledao Ivanovo lice i on je došao do zaključka da je ukazanje stvarno. Ja sam gledala, sanjala sam, pogledala sam jutros to i promijenila sam potpuno svoje mišljenje. Komunistička zemlja, milicija, mala djeca, da mogu ostati tako čvrsta u svojoj vjeri, da mogu tako reći, govoriti da je to istina i tako dalje. Ne znam, rekla sam, ja povlačim sve ono što sam rekla. Sve ono što sam rekla o tom ukazanju. I dalje stojim iza toga da puno bolji ljudi idu djeca, puno bolje ljude izrastaju djeca koje roditelji vode po manastirima, odvedu je na mjesto ukazanja, na nekakve. Ja se sjećam u mojoj mladosti da smo imali Svetu Petku, da smo imali Svetog Ivu kod Jajca, da su žene iz sela išle kad su djeca bila bolesna. Jedna moja susjeda, ovo govorim, znači, i video sam o tom, jedna moja susjeda je imala ispod oka čir koji je stalno rasto, stalno je se napinju, stalno je curio i nestaju i danas nestane, sutra se ponovno pojavi. Jedna je žena nagovorila da ode Svetoj Petki u Slavonski Brod, tamo je bila ta nekakva voda koja je tekla, žena je maramicom oprala to i to se njoj više nikad nije pojavilo. To je živa istina koju sam ja svjedočila. Svi koji kažete sugestivno ovo ili ono, ja vam dajem za pravo da mislite da je to sugestivno, ja mislim drugačije. Znači, o ovome navedite mi primjer da li postoje djeca koja su tako nešto negdje hodala i da su ovakve stvari uradila djeca koja su imala jako puno novca i jako puno prava od kojih se ona ugušila i nisu mogla pronaći nikako svoj put. Danas svjedočimo da curice u 7. razredu dobivaju na poklon botoksiranje. Botoksiraju se djeca. Danas se štima da, ne znam ni ja,
da djeca pjevača ili pjevačica ili ovog ili onog rađaju djecu na carski rez, da im se štimaju se datumi da bude rođeno, kad je rođen tata, svekar ovaj ili onaj. Draga moja djevojko, kad ideš i onda rodiš dvoje djece na carski rez, a muž ti se hvali da ćete ih imati bar 6 jer je država u deficitu sa natalitetom. Kad napraviš 2 carska reza, svi će ti normalni doktori reći da ne smiješ više napraviti nijedan carski rez. Nemate tog osjećaja o ljepoti rađanja, da se carski rez rađa samo onda kada nemaš drugog načina, kad ti je život u pitanju, nemaš drugog načina da rodiš. I zapamti dobro, kad dobiješ narkozu za carski rez, tad i tvoje dijete dobije narkozu. I dobije narkozu, uspava ga prije nego što kroči na ovaj svijet. Imajte to na umu. Eto, mili moji, napišite nešto suvislo, nešto od čega možemo nešto naučiti. Ili nemojte pisati ništa. Ako je dobro, kliknite, ako nije, prebacite i gledajte nešto drugo. I zapamtite dobro da je svaki dan Božji dar i ne dajte ga nikome ni za što. A do nekog drugog videa ja vas sve skupa grlim i ljubim. I potrudite se da date svojoj djeci puno više od novca. Sve vas volim. Veliki pozdrav.